Sho bafowethu kama kanjani lapho anginalazi udaba bafowethu sesekuba bafethu umjantshi oweKiddem podcast bafowethu shout out to igenge bafowethu behind the scene from kubo cameraman bafowethu abathe namhlanje sizohlala ngaphandle namhlanje bafowethu we are outside siphushe yona bafowethu le podcast and futhi asibonge kubantu bafowethu abasubscribeile kwi channel yethu because sithema check lapha sabona ukuthi no iyanona bafowethu kancane kancane without any waste of time bafowethu angihambi ngedwa njengasemhleni namhlanje bafowethu ngihleli nosisi bafowethu la ne studio eseKiddem podcast sisi kunjani mama Ngiyaphila njani papa mama nami ngiyaphila asibonge sisi ukuthi namhlanje uzile wazohlala nathi la uthathele isikhathi sakho lesi wathi hayi ithi ngiphula apha kwiKiddem podcast nami ngiyokhuluma istory sami ngiyabonga okay sisi ngizocela ukuthi uzositshelela abantu ukuthi kasona namhlanje sihleli nobani owakuphi ngiyabonga Dumelang babuhehi ka lebitso ke Nomathamba Kokota ke hla ke le wa Lesotho Mahalisuku Maputseng ke letswalo la Lesotho ke tlile ke tla mo Gauteng ke tlo batla the greener pasture and ka ba ka ifumana cheers shout out sisi before singena kulento esize ngayo maybe namhlanje athola maybe umuntu ohleli lapha ya ufuna maybe ukwazi ukuthi lo sisi lona ohleli lapha kulesa studio sana ngoba ekhuluma ukuthi uzelana ezitshela ukuthi kasona utshani bu green on the other side then guess what uthema kafika vele wapthola vele bu green yayithola leyo nto le so maybe mhlambe mawungasichazela maybe ukuthi kasona umuntu onjani ukhulele kuphi yathola yebo ngiyabonga ke holetse Mahalisuku Maputseng ke hodiswa ke nkgono 2016 abahlokahala abasiya lefatsheng ka bomadimabe moaka banka dithapo ha nka dithapo ang hodisa ga ba tla Gauteng ha re tla Gauteng ka hae ho patala school fees moaka ke like lapa leso ha le hantle financially ka be ke go ho betara a gatla ka Gauteng ke badile sekolo primary secondary until ke etsa grade 10 ha se ke etsa grade 10 ke mo ileng hore mo ka la khutlela hae a re o sa batla hore a ka lo phomola ho bona sa se hantle le semong sa hae a tsamaya a ya hae ka be ke dula le mme wa cousin yaka ha ke dula le yena a ba re ha qeta ho bala grade 10 qeta ho ngola ga ba re tlameha ho khutlela hae ha go khutlela hae ke fihla ho moaka ke mo jwetsa hore ke tlameha hore ke khutlele sekolong ke o qetella dithuto tsa ka hobane ke na le tjantjelo ya hore ke qetelle dithuto tsa ka a re ha ona bothata ngwana ka ke tla bona hore na ke etsa eng moaka ha sebetse ya ho ne sena ntho ana e etsa ene le motho ana sebetsa ka hore a itimele masimong empa o la khona hore a nke kano ya hore o tla nka dimela tjhelete ya hore ke khutlele sekolong o la ka dimela tjhelete kana ka 500 tjhelete ho theo ya mokgatlo ena e tswalang ke be ke khutlela ka mona ka South Africa ke tlo qetela dithuto tsa ka ha ke fihla ka monana ka be ke tlo dula le mogotsi wa ka ha ke dula le mogotsi wa ka be ke kopa one of my classmates hore ditle a tla mpatlise mo nka dulang mo nka patang hloteng hobane ha ile hantle ke batla ho qetela ntho e ke qadile from the start ampatlela o mfumanetse Mokhukhu extension 28 and ona o no sa jise dithewelang ha ke batla bua maka but ka hane ke batla hore ke qetele ntho e ke iqadile ka bona hore ho betere ke winke ga o nka ga patala renta teng kana ga sena letho ka hare go ntlo ine le lekopokopo go sena letho empa ga la ga etsa plan ya hore na ga tlame hore re etse jwang se le baholo se ga tlame go ikemela ke mo ileng hore ke la ka qala ka be se ke tshwara di-job mola le mola tsa o aina lo hlatswa diphahlo lo rekisa ke qale lo rekisa ha ke se ke etsa grade 11 ka rekisa hwa ba monate ka gona hore ke pushe dintho tse ding le tse ding empa mokgotsi wa ka a move out so maybe mangizokukhatha maybe kancane ne mhlambe maybe mongasichazela maybe ukuthi kasona by the time like u decide ukuthi okay yazini ngoba kade ubona ukuthi isimo asikho right ene ngapha kumele ngenzi lokho njana impilo siyathola maybe mhlambe maybe mongasichazela ukuthi mawenza ama piece job like ayina and stuff like mongasichazela ukuthi i life kade injani lapho
Okay baba ke a leboha bophelo ne bo sa jise ditheolang ho hang ne o no ka lla ha o ka sheba maemo e leng hore ne ke le ka hare ho ona hoba ka nako tse ding o no tla gobala o sa ja ka ha o gabentile hore o tlo kgona ho patala mastent tšhelete ya hae ha rent hoba mastent ya ha bapale ha kgodi fela o batla tšhelete ya hae so ho no le thata no le boima ho no le setsa ho le moipa empa mme lentswe a mme wa ka ana dula alla a re honna ngwanaka ho ikemela ho thata empa ha o batla ntho o tla ifumana ene o tla etsa diminsi tsohle hore o tlo qetelletse o ifumana so maybe mangabuza mhlawumbe ukuthi manje lapho ukhona maybe yabo mhlawumbe mawubheka maybe emumva maybe I think if ungangicorrecta maybe kasisi uthi bari hakasheba murawo yabo maybe mawubheka khona ubone maybe izimo yathola isimo maybe sothi mhlambe izinto ezike maybe izayenzeka othi mawuhleli maybe namhlanje like mawubheka you are like yo yazi angibelieve ukuthi ngiyele ngandlula la memo ngasichazela mhlambe maybe ngaleso simo leso ukuthi kasona kwawenzakalani I can't believe I can't believe baba ha ke sheba morao ho boima empa ka tsatsing lena la ka sheno ke a kgona ho yema ke a kgona ho ikemela ke a kgona ho ipatalla ntho ngwe le ngwe ke batlang ho etsa ke a kgona ho iketsetsa yona ha ke nna ntse ke tlo dependela ho motho ke a kgona hore ke ipatalle ke hloka eng ke ipatalla ha ke nna ke dependela ho motho ene ke leboa boteng ba mme wa ka boteng ba hae ba umpontsha hore ngwana ka ha o hloka ntho o tla tlameha o iketsetse ka matsoho a hao a mabedi so maybe masiqhubeka mhlambe maybe ne story mhlambe uma ngasitshela ukuthi ilife ibe njani for wena maybe ma umove from ekhaya to eGauteng uyathola cause I don't think ukuthi uthema ufika yonke into yahamba kahle uyathola khona lapho oqale khona so like eGauteng like my welcome kanjani wena bezikhala hayi nka moetse ka tsela e nngwe ese monate ho hang ne ke nahana lo khutlela hae ke ra tseba ke a setloela sekolo kgetlong le ke a setloela empa mkhotsi wa ka o la kgona hore a nthuse mola le mola a re ka o na le tjantjelo ya go qetela sekolo nna ke tla tsamaya ke mosebetsi wena qetela sekolo a o ibapadile tema ha ke batla bua maka o ibapadile tema ya hae bophelong ba ka o nthusitse haholo hoba ha ene se ka yena tse ding tsa dintho nka be ke sa di finyella ho ha uzokala njengomngane o-right lo njengomngane o-grand ne umphuthile asiba bangata beleng hore ba ka uphutha but umphuthile haholo hoba lena o nana le mathata a hae empa o khone ho amphuthe wow maybe yini into mhlambe ongayisho kuye maybe manje mawubheka le ya camera le yami makakubhekile amagama ongamtshela wona nkamojwetsa hore o motswalle wa sebili motswalle wa sebili ha ke hane diphoso di etsahala bophelong empa ntho o nyetseditseng yona bophelong baka nka se lebale nka se tswe ke lebetse ke a lebo wow shout out to your friend ke a lebo yabo abantu abanjengaye bayadingeka uyathola angazi maybe mhlambe ungafuna ukumention maybe mhlambe mibaza ukuthi ubani lo khuluma ngaye ke a lebo baba lebitso la hae ke Mmatshepo Moteane o ke a moleboha ngwana mme ke a moleboha ha o lesetse hanyana gore o nthusitse bophelong baka Matshepo we believe ukuthi ka sona mangabe ubhekelele le episode lena uzoza ukuthi umngane wakho uappreciate kanjani uyathola cause abantu abanjengo Matshepo siyabadinga uyathola abantu abazothi mabebona omunye umuntu adinga usizo uyathola basiluli lo isandla bamsizo lo muntu cause like ngeke wazi kusasa ukuthi lo muntu lona omsizayo ukuthi uzobe yini uyathola so sisaqhubeka nestory sakho uyathola ubusasitshela ukuthi ka sona wazama ukuthi uqhubeke nokufunda kwakho uyathola ka tswela pele November
a sentse ke tlo a se ke ngotse di final exams tsa ka tsa grade 11 ka be ke fumana mosebetsi ko vendor o sebetsa shopong ke ile ka sebetsa ka khutla ha ke khutla a tshika nnete ka bona hala hore ke motho le nna ke tswale lapeng le ka rang le phetse hantle le financially but so no yetsang event msebetsing ne ke sebetsa shopong Oh, yeah. ha ke khutla ka khona hore ke ithekele di uniform ka khona hore ke reke di stationery le dintho tsa ka tlung grocery tlang last almost 3 months kaofela khona ho patala master 2 months kaofela ha mnati and you started living ne ka phela la ha ile go bophelo bona le di upside down tsa teng and you survived the Jozi ayithola leyo so maybe mhlawumbe maybe mangabuza like ukuthi yonke lento le mawuyenza uyathola like mawusho ukuthi kasona awuphumi la eJozi uthe usuka kuphi elisuthu ne yebo yeah so like sonke siyazi ukuthi umuntu osuka elisuthu eza elokhunjaneni eJozi kuba khona ukuthi abanye begcine ekhamba isikhathi beba nenkinga zokuthi babe mhlambe maybe namaphepha uyathola awukuhlala nani then abanye like they end up bayekelela impilo zabo uthola umuntu wesifazane sekayinikela ebantwini besilisa for sake ukuthi athole indawo yokuhlala uyathola omunye maybe mhlambe egcine sekayinikelela for effect yokuthi athole the citizenship uyathola eyase South Africa so like wena how did you do it uyathola on your own like because sonke siyabona ukuthi umuntu wesifazane osasiphethe kahle omncane omuhle yabonene futhi uyasho ukuthi yazini ngisaphusha uyathola so like engayisho ngesizulu bayasho ukuthi umuntu osephakathi sengamkhipha uyayithola leyo nto leyo ongakangeni sengamprevent ukuthi angangeni uyathola so wena like istory sakho maybe ongasichaza maybe ukuthi omunye umuntu afunde ukuthi noyazini le muntu wesifazane loya u strong uyathola how did you do it like from Lesotho to Jozi then now you can even pay like irent yakho without ukuthi uyophaphatha umuntu wesilisa uyathola hey nako yese ke tlo ngwala matric ya di prelims ho la ba raf teng hoba ne ke ntse ke sebedisa birth certificate ke swetse passport le ke na le ID ke swetse passport so ka tlameha hore ke nke solution ke bona hore na ha ile hantle ke tlameha ho etsa jwang hore tle ke qeteletse ke ngotse di final ka tlameha ho rekisa phone ya ka ne ke na le iPhone 8 ka tlameha ho rekisa yona hore tle ke kgona hore ke khutlele hae ha ke fihla hae ke jwetsa mmoa ka mathata ke nang le ona ha hona bothata ngwanaka ka fihla ga tsamaya ga lo etsa passport tswile ka mora matsatsi a semmakae ke ha itswa ke kgona go khutla le yona ke ha ke tla kgona hore ke etsetse passport go tloa go rekisa phone ya ka ya ba ke dula ke sena motho a nang le a ba ha ke na phone you know what I like about you ukuthi yazi I really like how you move man yathola like it my first time bafowethu like bafowethu nani lapho like nyamuza lo mntana usukelena elisuthu wafika lana wathola ukuthi utshani bu green cabanga ke mina ngisuka la eNatal namanje ebusashilo bami utshana bona kuseyinto uyayithola leyo nto le ene guess what ke uthe mawudayisa iphone yakho you didn't just sell a phone it was iPhone 8 cabanga uyathola thina mfethu kunabantu mfethu umuntu ophelele ngayo yonke into yathola like istory sakho like siya inspire yathola at the same time ukuthi like kunomuntu ozalelwe like vele entweni egrand ukuthi mfethu nayo yonke into nayo phusha uyayithola leyo nto le abanye bathola ama ID bana 16 nani mara umunye umuntu ID yakhe manje uzobambisa ngayo kumashonisa uyoboleka imali ufuna ukuyobhema uboleka imali ufuna ukuyophuza ufuna ukuyenzana uyathola so like emangaqhubeka like ne story sakho ukuthi okay iphone usuyidayisile wazama ukuthi ubuyele ekhaya zama ukuyenza passport yebo ha se ke rekisitse phone se ke bile ke le hae ke etsa passport ka shota ka tšhelete ya transport ya khutlela ka mona ka Gauteng ke ha mmoa ka a nka qeto hape a ka dima tšhelete ya mokgatlo e tswala a ba ipa ona tlo e patala ka nku ya hae king mokgatlo ke mashonisa yeah nka tšhelete ya stokfela ebe o e patala e se ine interest ka hodimo so abayipatala ka a rekisa nku ya hae nku yeah imvu
Imfu. Oh. A berekisa ntlo ya hae a kgona hore a patale dikoloto tseo. Hey bafethu. Bathi we live and we learn. Mina ngazi ukuthi mabathi like inku babuwa ka inku. Kirekisa ka inku. Kirekisa inku mona. Okay, yeah, imvu ne. All right. A kgona hore a patale dikoloto tseo. A kgona le hore a mfe tjhelete ke tlo ke kgona hore bonyane a tla ga ke fihla ka monana Gauteng ka be ke kgona hore ke ga ke reke tse ding tsa dijo tse leng hore ke shota ka tsona. Ha ke fihla ka monana ke ngotse prelim tsa ka impa di-results tsa tswa di bad. What happened? Ne ke se ke sa kgone hore ke etse di-job. Se ke sa kgone ho etsa di-ironing, se ke sa kgone ho rekisa. O so sena ntho ke kgonang ho etsa. Impa ka nqena ke ne ke na le stress sa hore mastent kgwedi ya fela. Tla ba nkokotela mpa tla tjhelete ya hae. Kapa o jwetse hore ke tlo ntsha ntlong ya ka ke batla tjhelete ya ka. So mastende na be kanjani like towards yena? Mastente o na le hantle. Ha ke batla bua maka. Tate modimo o lang nhlona le fatsa ka o fumana mastente hantle. E leng hore e la ha ke lla ho yena ke mo jwetsa hore we ke na le mathata kgetlong lena. Ha ke tlo kgona ho patala rent. A go honna ha ona bothata. Bonyane o nonno go kopantshe. Ha o ntse o kopantsha. Impa o ska le bala hore o tlameha ho ja le wena. Wow, nice. Hey. Ho bile boima. Ke di results tsa ka se di tswa di se di dimpe haholo di sa thabisi. Memo wa ka wa home language a ba nkukela aside a mpotsa wana hantle ho etsala. Ha ke tsebe performance ya ho e le tjena ho etsalang ka wena. Ka be ke mo jwetsa ke re mme ke ntate ke ngwana ke ikemetse. A ba re for selemo kaofela le dikgwedi ke re e sa le ntse ke ikemetse. A re tjho o mohale. Ka re ho boima teng ha ke batla bua maka. Impa ke fumana bakgotsi ba ka ba bararo bana ba nthusa haholo le bona ba la ba bapala part bophelong ba ka. Ke ntshidiseng ke nthabiseng la re thabile. Bala ba nthusa haholo hoba e la ha ke tsiele ho tse ding tsa dintho le ba kgona hore ba nthusa. La ha ke sina letho ka tlung le ba kgona hore ba nketsa bo bona ka tlung ba tlo mfa ke tlo kgona hore ke je. Hoba ho nona le matsatsi e leng hore ne ke ngola empa ke la ka ngola ke thuthumela ka baka la tlala. Hobane ho no sena dijo ka tlung. Ho sena letho. Ho le bima ke sa tsebe gona ke nka eng ke kopanya le eng. Empa ba la ba nthusa haholo hoba ba la ba kgona hore ba ntlele le dijo tsa bo bona. Ba ntsipele di diphofu ka kgona hore ke tlo pheha. Ke tswele pele ka leeto le ke tlileng ka lona Gauteng. Kapa ke ne ke thusa le memo wa ka ho tse ding tsa dintho tse neng ho rona di hloka. Ene o ibapetse papadi ya ba motswadi ho nna hobane ke sina yena. Mma ka ke rona le Lesotho ne ke o tshwanela ha ne ke tjere empa o ibapadile tema ya motswadi o ibapadile a mpontsha tse ding tsa dintho. Ha o le tjena o tla tlameha hore o tsamaye ka lento le feng. Ha o le tjena o tla tlameha hore o tsamaye ka lefeng. O ibapadile ke a mo leboha. Ke mme wa ka o nhodisitse le ha e se mme wa ka wa madi empa ke motswadi o nhodisitse haholo ene ke a mo leboha. Ke a mo leboha. Ha se ba bangata. Ha se ba bangata. Mfethu yazi ukuthi istory sakho like it really shows ukuthi like siyakuthinta because ngibona ngale way osibeka ngakhona yathola. And like one thing like engifuna ukuyisho ukuthi yabona into kumele uyazi ukuthi you are God's favorite mfethu. Yathola. Because like trust me like baningi abantu ababe sesimeni sakho to your point ukuthi kube kuthiwa omunye umuntu ngabe sekazibulele mhlawumbe. Yathola or ngabe uvele wayekelela yonke into wabuyela ekhaya wathi yazini ngcono ngihluphekile ekhaya but then
wena into yenzile ukuthi usizo lapho olivele khona uyele walithatha usizo la khona yabo awuzange waliyekela usizo la khona and futhi what I like ukuthi indlela like okhuluma ngayo ngabantu abakusizile yabo iyabonakalisa ukuthi kasona you really appreciate and like nangalesikhathi lesibesakusiza like atulithatha ngezandla zombili usizo lapho uyathola so like yabona leyo nto leyo ungayithatha sakudlala mfethu uyathola because la emhlabeni akekho umuntu ospecial but then here we are yabona mina ngihleli mina with this strong woman uyathola who's very special uyathola like istory sakho mfethu like isijenge movie uyathola leyo nto leyo and like the way okhuluma ngakhona I can see ukuthi kasona you are going far uyathola because like wonke umuntu obese life yakho usacrificeile for wena ukuthi ufike lapho ufika khona uyathola from kumama like ekhaya uchoose ukuthi you know what ithi ngidayise imvu yami uyathola ukuthi lo muntu lo athole lento leyayifunayo at the same time nawe futhi kube nama sacrifices owayenzile elifini ukuthi yazini ithi ngithengisa ifone yami uyathola kuba umunye umuntu oyothatha leyo phone leyo ayifunela abafana online uyathola asho ukuthi ngizotholela usugar daddy nyana uyayithola leyo nto le ngiziphilela impilo ngenzeni ngizinikele uyathola but then sonke siyabona ukuthi abaphelelanga ndawo uyathola so like one thing engifuna ukukutshela yona ukuthi yabona mawusuka lana you must know ukuthi you are God's favorite mfethu uyathola like akusibona bonke abantu abathola like lolu sizo wena ulitholile uyayithola lento le yeah miyo masingaqhubeka mhlawumbe okay ba kele bo ki ngotsi matric di final ke ngotsi se ke le happy se ke sina mathata se ke sina taba ya hore ke ja eng yeah ke apara eng mepoki o ibapetse phate ha ibophelong baka o nthusitse haholo ke ngotse hantle matric ya ka ene ka re ke tswa lelapeng le mofuthu ke ngotse hantle ka nnete ka ba ka pasa hoba ela ha di results ditso ne ke sa believe gore ke nna motho ke nna vele ke nna ne ke sa believe a whole bachelor ne ke sa believe wow latela ka selemo ka maemo ene ke go ona ne ke sa believe wow nice cabanga from those results la bokhala ngawo ukuthi uphuma ngebachelor yabo ne ke sana ne ke sana ni swapana wow so like mfethu istory sakho mfethu like yazi mfethu siyakhuthaza like yathola ukuthi yabona umunye umuntu uyasho ukuthi yazi ukuthi kunamaphutha engawenza empilweni yathola yena manje I really wish ukuthi yazi kube kuthiwa bekuya ngami ngithole i second chance ngivele ngenze njengalomntana lokho like kusho khona ukuthi yabona ukuzithemba like yabo like nokubekezela kwakho uyathola like nokuzitshela ukuthi into mawuyifuna uzoyithola yathola into eyenzekayo uyayithola because like siphila like nabantu abayi living testimony uyayithola leyo so before sizo jump asingene kwi life maybe after matric yathola mhlawumbe singaswipe ama seats maybe ngikususe elangeni uze ngapha mina ngizohlala lapha yabo yeah yabonga sho bafowethu anarazi udawa bafethu besayophuza amanzi madoda bathi indaba ya namhlanje iyashisa yathola siye sadinga ukuthi kasana swipe nama seats bafowethu because ilanga bese liza ngapha yathola ngabo sister sis papa awuthi siqhubeke nelokho njana nendaba yakho yathola so maybe mhlawumbe ungasichazela maybe ukuthi okay ngoba usho ukuthi kasona uyele wabhala kwenzeka ke ukuthi opass matric wakhe yathola so maybe mhlawumbe ungasitshela ukuthi ilife ibe njani after matric ke life after matric ayike sibhoko hle kisibhoko life after matric uthatha empa ya ka bathata ha kalokalo hoba go tloa qalong ne sentse ke na le experience ya gona bophelo ise le eng yeah hoba ela ha ke qeta ka be ke fumana mosebetsi wa dikoteng wa fire chips ke sebeditse for 5 months empa ke sebetsa ke sa bona gona tšhelete ke zanga yona ke a bona go tšhelete ya kena but ifella moyeng ha ke bone bona ke tsa jwang ka yona ka o tloela ka batla mo mosebetsi ka o fumana dishopong wa go ikisa diphahlo le teng ka bona gore a una letho tšhelete ke a ifumana but intse fella mo ke sa bona gona ke tsa jwang ka tšhelete so yin like
ibincane or you think ukuthi like maybe bo careless ngemali? Inelinyane. Inelinyane tšhelete teng hoba ene fella ha iqeta ho patala rente. Ke tlo topa tsa dijo fela tse setse. Ha ke tlo ba le tšhelete transport ya mosebetsi. Ke ba le stress sa hona hantle ke tla tlameha hore ke etse jwang hore ke be le tšhelete. Eish. Ebe ka letsatsi le leng ke ntse ke sebetsa. Ka tlo thusa ausi o a motle. Ya smart. Lebitso la hae ke Senoxolo honona. Auselwa. Ai. Umpontshitse gore na bophelo hantle o tla tama o ikemele. Ona le motle a nkile ntho tsa hae tsa di rekisang ka clear back ya hae. A ba mpotsa ho nna rena wa borata bophelo bo bophela no. Kare ha ke borata. A nka dinomoro tsa ka. Hanga dinomoro tsa ka ga bua. An introduce ho network marketing. Ne ke sa tsebe le gona ke eng. But ke la ka e rata. Ho latela ka mokgo anana le tjantjello ka teng. Ka joina November. And then ka qala ka rekisa. Ke rekisitse ke ntse ke rekisa. Ka bona hore ka re ho a kopogela. Ka re wa nyoloela. Mo ke rekisa fela profit. Ke batla ho hola mo businessing empa ha ke kgone. Ha ke kgone ho latela. Ho no se easy ho ka hola. Le ho recruiter ho no ho le thata ho nna ba ne ke sa tsebe letho. Empa o la etsa journey ya ka e be easy. Yeah. E be easy hoba o nna nthusa ka tse ding tsa dintho. Yeah. Ampontsha hore ha o le tjena o tlatlame o etse tjena ha o le tjena o tlatlame o etse tjena. Tjhe o nthusitse haholo. Ke last year around November to December. Yeah. Ke ntse ke sheba phone ya ka e bile ntse ke sheba status sa hae ke bona hore o sa joinile company e nngwe. And a company ha ke re ka sheba okay. The product after before after like ke a sebetsa the product. Yeah. And it is natural. So why not? Why not o kene le ho bona hore na o rena o ka se tswele something. Che ka qala ka kena. Hinkile 650 ya ka ya ho qetela le ke tlameha ho patala rent. Ka investor ka reka stock ka di fumana. Within a week ka be se ke qetile. Yo. Ka khona ho patala rent ya ka khona ho stocka again. That's how ke leng hore ke qadile ka teng. So maybe masingabuyela emuva kancane mhlawumbe umuntu maybe oqeda ngena maybe manje mhlawumbe ufuna ukwazi ukuthi okay mawuthatha leyo mali yakho leyo eyogcina ukuthi uya invest ubu investor kuphi yathola like lezi zinto lezi o investor kuzo le stock lesi istock sani papa ke a lebo ne ke investor ho stock tsa ditee ditee tse dintho tse ngata hoba di organic ha rena di side effects yeah papa. And one thing that I liked about compensation plan that thing. You cooked Shim. You cooked. How wona the consecutive months we're not to reach a target. You reached your target right now. You move ho target e nngwe hape. Wow. So ke tse dintsa dintho tse leng hore ke a di rata hoba ene le tjantjelo ene ke batla hore ke hole ho business. So ka experience e ke nang le yona back then ya ho rekisa. I had to hore ke apply ke focus. And dintho I see a light. Wow. Ke bona light haholo. Hoba I joined this challenge, 5-week challenge on 12 January. Ya uthola mkhaba. And guess what? Get out of mkhaba waka and I am looking sexy and hashasha. Chesa. Hey madoda. No kumele ungisendele ilokhu njana. Isithombe sakho sa before. Nesamanje sosifaka la kule episode mayilokhu idlala bafethu. Ngiyabona nalapha behind the camera.
yabo abafowethu amabhiya lapha anafakile madoda kumele kutholakala itiye kumele kutholakala itiye mama Kaneti. so maybe mangabuza ne mawuthi uyele wafaka i650 ane then within a week ubususiqedile stock sakhona maybe mhlawumbe singakhuluma maybe ukuthi that first stop like sakunika malini mawukhipha i650 yakho in return. Okay papa, ha ke ntsha 650 ke fumane 550 profit. Wow, 550 profit and ka investor hape ka reka stock se seng. hey madoda sisi in the company kama layo Ke Mama's Flat Stomach Tea. Mama's Flat Stomach Tea. Bafowethu Mama's Flat Stomach Tea bafowethu lapha imali ngathi ikhiwa ngamafosholo lapha Kaneti. yes Ntate. so sisaqhubeka usasitshela ukuthi kasona mawulokhu phusha lapha ubona ne compensation plan yakhona wabona ukuthi no into ehambayo into ehlanganayo Into ehlanganayo papa. Because ama ranka bonus ama salary ama incentives ama incentive wama trip fully paid vacations. Wow, Ungakhiphi next emali yakho yayiseva nje imali yakho wena umele ukuthi uthathe impahla zakho uhambe manje noma nobani because since iqalile le podcast akakhuluma ukuthi kunobaba sendlini uyidla wedwa le mali Osokusuke kuyiqiniso makuthiwa vele abantu besifazane bangalelo elisutha ngasemalini abadlali yasho ukuthi ngiyenze ngedwa ngidla ngedwa le hayiyo ntho jwalo ena teng budemba hailena o nthusitse haholo nazo o la nthusa haholo ampontsha le hore na tse ding tsa dintho tla tama o di etse jwang so ka moleboa le haholo hoba karolo e bapetseng ha se ba bangata ba ka e bapalang hoba le nna o lantsha tšhelete ya hae ha se qeta o fumana 550 profit antsha tšhelete ya hae ya nka tšhelete engwe ke 1.2 o reke stock. That's a bro code right there mfethu yabo si investor la ekhona imali papa ayindoda imuva kanjalo so maybe mhlambe mangabuza ngoba like sesijampile bona safaka nobaba sendlini yayithona maybe asibeke kanjena ke maybe I relationship wise kanje uyathola like umuntu usuka ngaphandle uyathola uyafika lana like mawuzwana nayo uyathola like uyele like wayithatha kanjani lokho njana yena I relationship yeni yathola cause like abanye kunokhamba isikhathi uthole umunye uthatha iadvantage ukuthi lona noma ngamtsipa noma ngamemeza ngebamuzwe kubo kukude ekhaya yena atsiba ha ka etsa tsidintse tse leng hore di jwalo hoba o la nsupporta haholo a bona tjantjelo ene ke na le yona go business ke mo melong hore o la nka kano ya hore ke tlo mo supporta motho ke be ke bona hore wa atleya bophelo yena le hona tje o ntsa support so maybe when you drop this episode uzofuna ukuyibukela naye yathola because the way okhuluma ngakhona yasho ukuthi uyakusupport umuntu wakhona so makayibukela maybe amagama ongadlula ngawo maybe kuye mhlawumbe imaphi wena ke nkamoletsa hore fela ke leboa amjwetse kiwoli ushebi ke nkamoletsa hore ke leboa botemba hao ene ke leboa le hore o santsane o na le nna le tsatsing lena la ka sheno ntate. So before uzalana e-studio uyele wangisendela i-message we like mfethu manje ngiba ready but before ngiza lapho ngisalungisa umntana ngifuna ukumthatha ngimuse kumuntu ozosala naye yathola I don't think ukuthi kasona kube kuyinto right ukuthi le episode sishaye siqede singakenanga kumntana yathola so like besicela ukuthi maybe usichazele ukuthi impilo yona ibe njani like kulomuntu wesifazane ozimele ophusha lento kanje seka umama ngapha yathola cause like ngoba kade usho ukuthi uqala ukuthi ube umama ube ubaba kuwe yathola then manje it happens ukuthi usumama ke omuntu manje yathola enjani impilo lapha ka parenting ngasitlo ithafunyana hanyane but ntatwa ha o yetsa hore e baby tere o yetsa hore e baby tere hape le hona tjena ke gona hore ke yetse e baby tere hobane business ke leng ka hore yona ya gona hore in support nyetse ntho ngolongwe ke batla bafethu shout out to the present fathers out there bafethu yabona into ebalekile leyo like iyindawo engizomsaluta kuyo yabona like ukuthi
mawusho ukuthi kasona ekukhuliseni umntana has been there uyayithola leyo nto le into ebalekile leyo uyayithola so sisaqhubeka maybe ntate umntanakho umntana wani owomfana untombazana ke ngwanana ntombazana oh alright so maybe mhlambe mangabuza maybe ukuthi ifiso zakho maybe for yena mhlambe because the mawubheke yena uzibona wena yathola and I'm sure ukuthi kasona uyafisa ukuthi umnikezele impilo le nawe kade uyifisa yathola le mhlambe engasho ukuthi uyelewa robheka kuyo because when you had ukuthi uphile impilo yakho njengabanye abantwana abafunda isikole ngapha bekumele ube umzali uhamba uyophanda still uyiphilise uyathola mhlambe eyiphi maybe impilo othi mhlambe mawuyibhekile usho ukuthi nayi impilo engifisela lo mntana lo kama tsatsi ohle ke rapella wa ngwanaka a ska ba sebeletsa Brajon yeah a ikemela ska ba sebeletsa mang Brajon oh a ska ba sebeletsa Brajon ha mona ndo sebeletsa Brajon yeah o tla o jotsa ro lazy o jwago ha o monate Brajon if o batla ho a gole network marketing ke yona ene se iqadile ke mo building right now yeah ntate can you also maybe tell us about this marketing lo lokhu ukhuluma ngayo maybe ke a lebo papa ke itebela so ho company ne ke leng ho yona ho monate haholo gana le mekgwa e mengata ya ho ena tšhelete ke re renka bonus ke di salary ke di incentive tse leng hore di a fumaneha ke di challenge ha di teng wa fumana something yeah yes oba ho challenge e ke tswang ho yona le ya 5 week challenge ho no tlameha hore 3 winners they are fully qualified to go to MSC cruise fully paid by the company the reward ukuthi wena uyehlise owakho umkhaba wow that's a lot ukwehlisa umkhaba nje bakufaka esikipini yokwehlisa umkhaba nje bakufaka esikipini wow so njengoba sihleli lana like siyabona ukuthi ufike nama pack la yabo mhlawumbe maybe ungasichazela ngawo maybe solithola leli elehlisa umkhaba ukuthi behlisa kanjani uyathola umsebenzi walo mhlawumbe ungasichazela maybe ngalezi zinto esizibona la phambili kwethu ukuthi okay papa ke diboela so mo nna ke tshwere green tea papa green tea o ka add le capsicum spice ho motho e leng hore o batla ho thola mokhaba e booster metabolism ya hao e o fa le energy e good in digestion so green tea e pheta e thusa le batho ba na le high blood e stabilize high blood ha ke re e fugu e etsa high blood hao e fela tutu but e etsa high blood hao e be taolong e ska nna etsa upside down e etsa hore e be taolong so they are organic ha di na side effect so ke boele ke tshwere moringa tea yona e thusa ho theola mmele kaofela le batho be leng hore ba dila le diabetes ya assist haholo ho diabetes o ka add le capsicum spice le yona hore e tla kgona ho booster metabolism ya hao le good indigestion e suppress le appetite so mhlawumbe maybe ungasichazela mhlawumbe umuntu ofuna ukuyenza ilo green tea uyenza kanjani maybe okay papa green tea yona o tlonka spoon se 1 ka hara ho botlolo ya 1 liter ibo o tshela metsi a tjhesang a bitsing kapo ka iphe for 1 minute ho tswa ho wena empa e tlameha e be 1 liter wa iphuza during the day haholo ntwe ke advice and customer tsa ka gore ba no metsi haholo hore itle ba thuse and it's clean also ya thusa haholo so ha ke tshwe ke re phede mohlomong o kana 2 liter a bottle or more hore itle khona hore e o thuse go tlo khona lo ya toilet hantle o tshetsela hantle le clean le ka ofela ka mmeleng wa hao le bomadi e clean so ama products wakho asebenzela abantu besifazane kuphela mina cha papa asebeletsa ke female or male asebeletsa kaofela motho o molomo o batlang di product wa di fumana but ha ga advice motho e leng hore o ka tlasa 18
Oh yeah. hore a ka di sebedisa hoba akere ba sa hola bona ba sa hola so ha ba tlameha hore ba ka di sebedisa mohlomong if motho wa teng if ke motho e leng hore o na le di sinus ke ngwana o dila ka di sinus at least capsicum spice a ka re quarter ya teaspoon abanwa metsi so ngokuthi kuma sinus maybe umuntu ophethwe ama sinus maybe makayibheka leyo ke uyenza kanjani yona o re quarter ye teaspoon yakho bese o ka re ka metsi hanyane o etsa something like a paste ibe wayina ibe una metsi ya hao all right papa manje ke bese ziba imalini mazamba kaya ke 100 rand ke thi ke 100 rand di capsules ke 300 rand ibe tie ya clothy for ho motho e leng hore o na le bothata ba skin di pimple eczema flat ke clothy ke yona clothy ya khona hore e ka mo thusa ka tsena tse ding tsa le di pimple yeah then lena yona lesi container yeah oh cheat and eat ke ha ile hore o le cheat and eat ke cheat and eat oh cheat and eat yeah kwehleka madoda studio cheat and eat ke cheat and eat yona ha una di green tea kapa o thola mkhaba wa hao yona ke advise haholo hoba di cravings di ngata ho tshedi hao ya ho ba fit ona le hore o a he tsotleng hanyane but cheat and eat ya khona go o thuse o nka eli one before o ka tloja meal ya hao e ka ganye batla e ba kgolwanyana oh yeah o khona ho ja yona so maybe umuntu wesifazane lapha because most of the time yebo unokudibana mhlambe maybe nabantu besifazane akhala ngokuthi maybe unenkinga maybe esibeletho mhlambe ufuna maybe into engamcleana maybe phakathi like eyipi wena maybe oshoyo ukuthi yabona le nayi this is number 1 like yabo umuntu esifazane mengasebenzisa le angayithola like leyo lokhunjana lelo sizo le akhona kuma product wethu sinama product maningi is like la angwaphathanga amaningi ama product wethu sinama cellulite ne for ama stretch marks ne sexual reproductive nalawo welontuzana lawo wewomb ne fertility akhona maningi ama product esinawo into engiyaziyo ukuthi ngiyazi ukuthi kasona kunabantu abanezindlebe ecijile yathola khona sezwe ukuthi kasona khona sexual reproductive and stuff yathola maybe mawungangena maybe kuleyo cause igama layo like liyasho ukuthi isebenza ngapha nangapha le yandata yeah oh ho temola khana le di hormone tea for ho batho bana ba sokolang ka di period pain ke khana le tsona khana le male fertility khana le umti khana le fibroid tea di thusa ho ba male fertility e thusa ho ba ho bontata bese tsena tse di thusa ho bomme yandata so manje awuri male fertility i thusa ho bontata then wa smile awuri thusa ho bomme so it seems like ukuthi kasona kune information ephakathi kwalezo zinto lezi eziyi2 but then akusitsheli yona male fertility i booster the sperm ebe ifana ka matla ebe I release stress so ithusa haholo I think bazwileka abantu abafuna ukwazi ukuthi male fertility ilo isiza ngani baba then asikhulume ngeyo mama yona ukuthi isiza umthi ithusa ka clean sibeletho all right if ke motho ana le bothata ba di back pain ya khona go motho oh yeah so maybe masingabuza like usunesikhathi esingakanani kule company ya hakina nako engata hoba ke qadile kena le 3 months kena le 3 months kona ke tloqeta 3 months ya kanu ha go different 28 okay so maybe mhlawumbe masibuza ngokuthi une 3 months maybe mhlawumbe mawungasho like ukuthi kasona ngoba ubona ukuthi no laphana ikhona impilo lapha ya uyathola maybe in 5 years time mhlawumbe uzibona kuphi maybe ngayo le company le okuyi
Yeah. I keep on an ambassador. Cheers. Ke an ambassador, ke ena 6 figures. Mm. 6 figures, I keep on udimo. Okay, asithi na interview ke sikhatha le clip le. Sitheka ama boss wakho awe company. Uyathola. Maybe like they wanna know ukuthi kasona wena sisi mawuzokhuluma ngeconfidence kanje ukuthi uzibona uyiambassador yini ekwenza ukuthi usho kanjalo like mawungabatshela maybe why kumele bakwenze ambassador yecompany. Compensation plan ya teng ke yona e tlo nketsa ambassador. What can you bring to the table mhlambe for the company yona ke? Mabe it's okay. Awusikunikeza ithuba ukuthi ube ambassador yecompany yethu. Utlisa batho ba tlo join a company. Utlisa batho ba tlo join a company. Most ya batho hanze ba joina. That's how a company ihola. Ngavumelana nawe kuleyo because nyele ngabona na kuma statuses wakho ukuthi no abantu they really wanna join like under wena lapha like bakusendela ama message yathola and stuff. Like I am sure nami ukuthi ayikhona la uzosibona nathi sikuthinta nathi sifuna ukujoina lapha na stayise yabona. So maybe mhlambe mawungasichazela maybe ukuthi kasona abantu mabefuna ukukuthola maybe befuna ama products bakuthola kanjani. Bakamfumana ku Facebook. Libitso la kala Facebook ke noma Mathemba Kokota. Bese ku TikTok ke noma Mathemba. Noma Mathemba. All right. Bese ku Instagram ke Kokota noma. Okay. And futhi one thing futhi I can say ukuthi yabona abaphathi uyathola abangaphezulu kwakho lapha na ecompanyini kuzomela kasana baliphosela ilihle kuwe because nami ngoba ngihlelelana like yabona I can see like something big yathola. Yeah, like indlela ozimisele ngayo like nangendlela oneshow ngayo ngento uyifunayo mina ngifunde okukhulu from history sakho and ngisho ukuthi baningi futhi abafundile so into engikufisela yona ngathi uNkulunkulu angahlezi njalo anawe yabo ungashintshi lento yiyathola. Lokho usukutholile manje kona get big from this, trust me. Angazi maybe kunamagama ufuna ukushiya nawo mhlawumbe before sivala maybe. Ngiyayitowela. Kuyalebuwa hore le mfe monyetla wa ho bua ka chane ya ka le bophelo baka. Ngiyayitowela. Ngiyalebula haholo. Bafowethu asibonge kakhulu bafowethu kusisi uNoma ngokutheze namhlanje bafowethu. Sibonge kakhulu bafethu nakubantu abayinikeze ithuba ukuthi kasona abahlale babukele iKidem podcast. Siyacela ukuthi bafethu ningadineki ke niqhubeke futhi ni subscribe nitshele nabangani bafethu batshele nabangani ukuthi bafethu babukele Injeza TV bafethu iKidem podcast. So buya futhi ngenye sibonge bafethu kusisi Noma sibonge nakubafethu lapha na behind the camera ukuthi babe nathi bafethu. I'm your boy Kidem usiphuma kanjena ke sambona next time awe.